براوی اکیڈمی رجسٹرڈ پاکستان مستنگ شاخنا کنڈان پبلک آل مستنگٹی اسیدئی سیمینارس عنوانٹ مستنگٹی براوی دینی ادب نا خدمتا کا ڈلک دا ادبی سیمینارٹ مستنگ کلات منگچر دشت کردگاب درنگڑ کوٹت و ہوار ایلو علاقہ تان بلو کچا سیٹی شاعر ادیباک سیاسی و سماجی تنظیماتا بندغاک بشخ الکر دا سیمینار موسی بشخٹی ہس ولی وقتنا کمینا سبب ہان بیرہ ارا بشخٹ مس اولی کو نشست نا صدارت براوی اکیڈمی رجسٹر پاکستان نا مرکزی فنا سیکرٹری شاعر حدیب باز کتابتا مصنف خواجہ زائد براوی کرے مہمان خاص بلوچستان ادبی کاروان نا سرپرست سید غریب شاہ ہنجم ہس اولی کو نشست مستنگٹی دینی ادب نازیہ دانشوراک تینا تحقیقی مکالغات خوانار مقالہ نگار آتیٹی باول نسیم بنگلزئی بلسم براوی حاجی عبدالحیات منصور براوی فتح شاد رحیم سیاد مولوی محمود احمد ابابکی براوی ویلو مقالہ نگاراک تینا پر مغز مکالغات خوانار اولی کو نشست نا گڈ سرٹی براوی اکیڈمی نا کنڈان چاپ مروکا دینی کتاباتا مومپاشی ہم کننگا عرفتیٹی درزن سیان کچھٹی براوی و اردو زبانٹی دینی کتاباک اوار اثر اندن یک پاسی ٹرسٹ مستنگ مکتبہ بابکی مستنگ مولانا ظفر احمد کتب خانہ رحمانیہ مستنگ مولانا عبدالرشید امدم او آجی عبدالحیات منصور ابابکی براوینا کنڈان چاپ مروکا دینی کتاباک رافتیٹی سیرت امد و نہا تنا کتاباتا ہم مونپاشی کننگا سیمینار نا گڈی کو نشست نا صدارت تے براوی اکیڈمی رجسٹرڈ پاکستان مستنگ شاخنا صدر خواجہ محمد اسلم بنگلزئی کرے اندر مہمان خاص شاشان انجمن شعراء بلوچستان نا سرپرست حالہ پنی یا شاعر خواجہ صابر ندیماسک اثر دا نشست در براوی زبان نا شاعراک بلو کچا سیٹی بشخ الکر شاعر خواجہ غاک تینا شعر تیٹی امد نہات و منقبت نا نظرانہ پیش کرے اندہ سیمینارٹی پنی یا نات خوان کاری محمد زکریہ مکتبہ ابابکی نا چنکا نات خوان کاری حافظ سمیع اللہ و وڈیرہ ادات اللہ ہاسک ترنمٹ نات شریفم بنفیر سیمینار نا اسٹیج سیکرٹری خواجہ عظیم ذاکر براوی ہس سیمینار نا گڈ سرٹی مہمان تکن ارغ نا بندوبستم کننگا سس